Ya, oleh asal mai ilo. Mana ia marfo taimi au talvau e whakasama i le awhioanga uloloa o siusenga. Coming up next is the Manaya and Tuataimi from the Congregational Christian Church, Uloloa and Siusenga. Ia le, o nau whai mai le whawhiwhianga, a leo talvau e whakasama i le awhioanga uloloa msiusenga.